ki jaka yo ki bade ki jaka ka bagi pajba ki wan banya thiet yapen banya kamai kaji lakade hagi yo nung kendong ni ki yo sor ka julong brabor ka badheng kali bat khamnia ka yo nung po ka badan hakasnong yo mulong hari boy district kalong ka wei na ki yo ki baya bun briu bha ba ka bajumi bha ki jingthang kali ka bajur haki kenta badang yatnem ka yedi thien henne kasngi kabade kasngi yonong po kabade ru kasngi kabagi nong yalam jong ka Voice of the People Party kilwan man pelong ya ka jingelang pajba hasenda jong ketika yo hanong po nakabanta ban ai khuble ya ki pajba jong ka nong po constituency ki bala ai ya ka jingshania ban kershan ya ka VPP ha ka election MP ka baladam ban penjob dan burom yo Dr. Ricky AJ Singkon kum MP jong ka Shillong Parliamentary Constituency kani ka jingdang kali ha kani ka yo kalapan kala long yo president ka Seng San Perthai Voice of the People Party uba Arden Miller Basaimon ubadai ru MLA ka Nongkran constituency ba unya ki jatno an surok ba hadu ha ka jaka pelong ya ka jingelang pajba bat hadian balawai ke jingelang paj baru uba Arden ringkat uba Bright Starwell marbanyang ubadai MLA ke Maulai constituency ringkat ru Dr. Kara Chen ubadai vice president ke parti lem ru bat kiwe kinong yalam jong ke parti na nongpo constituency bat na kiwe ki constituency na riboy kilaya kijat biang syaduk ke jaka ke bagi penyang kali bat halenti pat na marka jingdan jong kinong song yo ki badi juhur uba Arden la thiet juhur na kani ke yo Gani. Hah? Kani kayak gini kayu ni. Toh, anak tu baik betul pada. Tu lagi teli kan? Ai bro, ai santri to, ai santri. So kain bro kalau kan. Bro. Dia pergi bagala. Kan no? Tolong apa yang kamu tuh? Lari ni pai syaka jingyok bot. Oh kata ai mensi mingi. Kamawati kal ai ni aduk katri hojan rispa arpnyo bot. Nangka kanong po kumangalangi pi sipo ja saus pa prapo. Wat ke jirang ke bangimda community tan namar bakala songkle pala katai ke constituency ngilala bani odo prajar sispa lai pukundai. Sning ngelayo syajar o kanrio jar saus pa san pusan. Komroi ngelayo kanrio jar saus pa kandai pinyo. Manuken ban poi prakat bangin tam mi kiwei diki hajar ba diki pau hajar. Namar kita kenal ngikwa ban lek show pajba ban ai kublai kerpang yo pajba andai tang yo pajba nong kersan andai ban yo wer lem ru ye gitu kibang parla ban ai ke jikershan ya ke Voice of the People Party ngidan ke jing nget ke baskem ngidan ke jing snow to ke baskem ba upajba ha ke ni ke ri ke jiki un ai ke jikershan ke ba kam klan shushu yangi ke Voice of the People Party ag election banwan la kalong ke MDC lani kalong ke MLA ngalayo snow dala ki jong ki score ngalai kendu dala ke jong ke met dan shibun ki wang ai ba Arden ngite ngilarai mo MDC hau pra nang ni shikmat MLA hau pra tang menta MP te to aila kingi mo namar setel hite ni snow ba tong idang snow dei ban ji choi ke Congress ha Ngidan dari semua dari benci cuai ke Kongres, dari MDC MLA tinggi bakla. Oh kibatum kita kidan pun bah, syabar nangi hagani ke election MP. Namar nangi dan ke jengai ke baskem, bangin sinshar ya ke apo district council apo ke HADC, bat kumjuru apo JHADC. Tetapi namar kita ko kipat ba, ni wanru segini ke jaka amtang ban ai kublai pi, dari banyak penkan mau, ban kenturu pi. Ki pat ba nong kersan ki ba ki jongi kan kentu jorre phi ki pat ba nong kersan ki jongi ken mau baga jingjap ke jongi ya ke MP election kam pade ka bakut kadang dei dang ke jing sedang Pidan kam projector ban peni film ne pidan kam projector nak bentai ki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai